Ni coach Dr. Ibisanzwe nashaka kubereka abantu tumaze icyumweru kimwe twiga, bakaba baramenye gufloatinga, bakaba baramenye kogera hejuru. Nagiraga ngo mbereke n'icyumweru kimwe gusa twiza. Okay, wa mbere easy easy easy, wa kabiri nawe bari kwa tayari. Kaninga ko mwahagaze mwebwe? Ukurikiye nawe, ukurikiye betari, ukurikiye betari. Okay, ready, tugende. Urugotinda. Baje rimwe kabiri gatatu, go, hop.